Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Достор, сатууга мына шу кулунду бээ чыгат. Чаар бекен, чаар бурул чаар экен достор. Токточу, токтоп тур. Экинчи кулун экен достор, мына шу торгашка кыргыз эле жылкыдан токтогон дейт. Мына кулун эркек достор. Бээ саан бээ экен достор. Кулун кашказын карагыла. Сонун кулун экен. Нарaka bastırıcı beğeni. 4 butak burul çağır eкен dostlar. Sağım eкен, kolga joş eкен dostlar. Mına sağıp kulunu öte sonun eкен dostlar. Qarala maşallah. Kırgızçılık eкен dostlar. Mına orta boylu be. Çoğun emes, kiçine emes, orta boy eкен. Ki canavar. Kulun sağ üç etlem, beğeni sağ üç etlem degenlerge kulunda erkek eкен, бейин да жакшы экен достор. Экинчи кулун экен. Кулун өтө сонун экен. Букура кара байыр бээлер экен достор. Жака жетилеп кой чапты. Адрес Аксы достор. Мына ушундай жоош саам бээ издегендер болсо, номерлерди калтырабыз, азыр баазында сурап берейин. Достор, баазы 140 000 экен бээ менен, кулуну менен. Кем болот экен буйрузу. Görüyorsunuz dostlar. Beğenin olgan uşul eкен dostlar. Orta boylu bey eкен. Öte çoğun emes, öte kiçine emes. Kulun erkek eкен, kulunu jakşattın balaz eкен. Erkek kulun eкен. Canavar. Kulun baştın formaları, başkaları kulunduku da son eкен. Arkalıkı 2 butak eкен kulun, 1 butak uşu. Dostlar, mına malumat ушундай болду. Номерлерди калтырабыз, кимге жаккан болсо номерлерге чаласыңар. 140 000 кеми бар экен.